Šta ćemo danas? Dužan sam video otvaranje 4 paketa što sam naručio. Evo paketa tu. Ali iskreno više ne znam ni ja šta je u svakom od ovih paketa. Pa ćemo... da, i uz to ćemo otvoriti još ovaj jedan paket. Biće spreman. To ćemo otvoriti. I da, što sam još htio, da, znači otvorit ću ovaj paketić iz B31, ovaj booster box. I imam neku ideju za neki novi serijal koji bi radio, nadam se da će se svidjeti svima i da čujem kasniji feedback, ali idemo sad na glavnu stvar. Evo, čak sam je ovdje pripremio ko neku mali stolić za otvaranje, pa eto, kome se sviđa like, kome ne, idemo mi dalje. I ovo sam htio isto pokazati na brzinu, imam znači sat je top. Ima se kao tema za Samsung, ali baš je, znači cool mi je. Dragon Radar. Evo mi dalje. Da, i crvena boja stvarno mi se sviđa i trebao mi još jedan jednostavno albumčić za karte. I sad sam samo htio da isprobam jel to za top loadere isto ili ipak nije. Nije, ali nema veze. Tu ćemo staviti ove pre-release karte i judge karte i sve. Ja mislim da je ovo super. Evo, ovo ostaje tu gdje jest. I mislim da ćemo samo nastaviti dalje bez ikakve... kako vam se čini ovaj mali stolić tu? Ma super, evo i ovo svjetlo sam tu stavio, ono mali, ko neki ovo. Evo recimo i kad ustanem, mogu lijepo dozgo. Hvala Antoniju još jedan put za ovaj dek, nisam imao. I sad imam 2 ova deka, tako da ću sad jedan sa sigurnošću otvoriti. To ćemo isto snimiti. I ovo isto ide da se otvori, a ovo najfamozniji ljetni. Prošli put u videu nisam pokazao da je tu isto Black Goku i s druge strane Vegeta. Ovo još jedan put da bacimo pogled na art. Odlično. Ovo je široki kut, ugao, pa isto nek neko javi kako mu se to čini. Šta ćemo sad? Spec. Ajmo tu box. Pripremio sam još nekih priča tu, dok ovo, mislim priča, evo i ja stalno na internetu pratim šta se događa, da li ćemo mi obični smrtnici imati priliku dobiti taj, kupiti, to jest taj story booster 1. Ne znam, jako teško po meni. Vidim na internetu da cijene haraju užasno, ja ne znam kako ćemo mi to financijski izgurat, mislim, ja isto ne znam kako ovo parkirao, kako ovo paša moj zaparkirao ovo, zaštitio ga s čime, sa super lijepilo, znači to, da lijepio je brat ovo, da znači ne mogu ukrast, da vidimo šta je. A ako volite Dragon Ball i sve ostalo, normalno jedva čekam da ovo skupa gledamo, da otvaram ovo mi je tako hype. Čuo sam od par kolega iz grupe, jel da je super. Da je super stvarno, eto pa. Ajmo mi dalje tu. Papirići. Ajde ja nekako probam da ne napravim sad neki ekstra mjeri. Čekaj. Ja ovo nisam očekivao baš. Ok, evo samo pogledajte ovako o čemu se radi. Ok, ovaj paket sam fakat čekao idući tjedan da će doći, ali ništa, zanemarimo ovo, sorry. Star Wars. Ok. Dobro.
Šta smo onda ostali sad na 2? Samo. Dobro. Mislim da ću morat pogledat status pošiljki. Ok, ajmo dalje. Ajmo dalje za iste pare. Ok, hvala Bogu, ova se kutija nije polomila, djeluje mi baš lahka, krhka. Čuo sam od par ljudi da sa ovim krhkim kutijama se ne smije se igrati kad se naruči. Hype is real. A šta je ovo? Ovo je magnetni ovi card holderi i to sam htio jednostavno uzeti zato što mi je nekako draže, ljepše ako je neka top karta da se lijepo stavi, pa onda to bude lijepo na polci. Mada većinu karti čuvam u binderu, ali mislim da ću ovu kartu, ako je to ta karta, surprise, ne vidimo šta je. A unutra očito je još jedna. Da vidimo. Alright. Let's go. Ok, da vidimo dalje. Da vidimo. Ok, ovo je ekstra karta, ovo je ekstra rare karta. Yes sir! Dakle, ovo je iz Dragon Ball Super Divers. Ova je iz 2024. i ja sam je morao sebi naručiti, nostalgični dizajn. Znači Goku i Nimbus. Čekaj da izvadimo skroz, ajde kako vam to zapakiram, šta je ovo? Ovako RAV, to jest ovako karta da nije gradana ili nešto vrijedi oko od 35 pa do $55, a karta je baš cool, baš je cool karta i imam je, evo, napokon. Gradana recimo preko CGC-a, ako dobije 10 može oko 150 koštati dolara, jel? Sad treba vidjeti na marketplace ili negdje koliko. Ali ovaj artwork mi je baš cool, karta je top. Evo, malo se duže tu da vidite svi, to jest da vidiš ili kod gleda da vidi, evo kako izgleda karta i odsjaj kakav je. Baš je ovaj Nimbus mi je baš cool i tu nešto piše, evo tu natpisa EXR i njegov broj. Meni se jako sviđa, znači jako mi se sviđa i evo šta ćemo sad uzeti, uzet ćemo ovaj jedan magnetski card holder lijepo. Ova mi je karta baš cool i ona lijepo ide tu unutra. Evo. Da vidimo da lijepo sve stavljeno ovako tu. Kako je moćna karta. Znači meni se ova karta pravo sviđa. Eto, pravo sviđa. Nije da sad... Ok, ja volim i Janembu, volim i Bua. Volim, ali... Goku je Goku. Evo. Ko pravi ove karte? No možete naći, ima raznih ovih, to je Ultra Pro pravi ove dosta je jeftinije ovako uzeti, znači ovih 5 i dobiješ ovih 5 ovih postolja za, ja mislim, 20 eura, nego da kupuješ na jedan obični koji je sam 8 eura, a ovdje dobiješ znači 5. Evo, shout out za Magic Omens, eto tu sam kupio Magic Omensu, ostavit ću link,
video, to jest ko gleda video na YouTube ili na Facebooku, eto bit će link. Ali karta mi je tako top, evo bit će tu. Da vidimo samo koje su unutra, da li sam ja dobio je sad na poklon ili ja znam da sam naučio još jednu crvenu kartu. Ok. A dobro, ovo su, dobro, ove sam dobio na poklon. Ok, te sam dobio na poklon i... A da, morao mi Pokemona uvalit. No dobro, ajde. Pokemon. I da vidimo još šta smo dobili tu od njega. I... Saiyaman. Ok. Dobro, ajmo dalje. Ok, malo sad ima smeća tu. Čovječe, ovo je velika kutija. I opet ova naša lijepa folija crna. Ja ne znam ko više pakira s ovim, ali eto. Htio je momak osigurat. A da ja se ubijem ovdje. Opa, Michael Kors Collection. Evo. Ide dobro. Michael Kors Collection, koji je bio broj? Ama daj, bješ 38. Dobro, ništa. Ajmo sad dalje. I danas je vruće u ovoj mojoj sobi. Baš ono stvarno, ali... Jedva sam čekao da ovo otvorim, čovječe. Ove pakete. A nisam htio da otvaram, a da ne snimim. Želim snimiti, želim podijeliti. Šta je ovo za lijepe tu? Šta je ovo? Pozdrav. Jel moguće? Zašto bi ovo stajalo tu? Jel moguće da je neko otvarao možda? Ajde, budemo vidjeli, ne znam. Ma nije valjda jebate. Joj, poludit ću. Ovo kasnije moram sve čist. Ovo ide behind the back pass, na pod. Ovo volim ovako sačuvat za narudžbe, jel tako? Ok. Ajde, ovo ćemo ostaviti. Ovo je bulk karti ovdje. Šefe, ovo je bulk karata. Čekaj, gdje se to može otvoriti? Evo jedan bulk. Let's go, baby. Evo drugi bulk. Idemo dalje. Opa, let's go. Koliko karata ima napisao šta? Kao 226. Mislim da ima više. Idemo odmah na main, mislim da je ovo main event. Ajmo i ova kutija ide behind the back. Šta 28? Joj. Malo me ovo mučilo, iskreno. Kriza, buras. Kriza. Da vidimo. Pokemon! Ne, šalim se, ovo na karta bila od prije. Idemo. Gdje se tu? Tournament pack. Mislim da ćemo ovaj otvoriti kasnije. Ali to je... Tadam! Let's go! Čekaj, idemo otvoriti odmah. Ajmo, let's go, baby. A da, nema mi zeza da si formu neku staviti preko. Jo, koji hype, meni ova karta tako cool. Piccolo, crvena battle karta iz Dual Evolutiona iz booster boxa FB09. Ja nju inače, kad bi ja izvuk ovu kartu, aj mi reci, kad bi ja izvuk ovu kartu, ali ja sam ti nju našao online, pregovarao za cijenu i
evo je, brate moj, let's go. Gledaj, čovjek je nju duplo u 2 ova sliva spakirao, ali ovo je hit. Znači, iz Fusion World i ova karta služi kao, eto, deck searcher, tako oni to zovu. Ali crvena ova pozadina, karta je prejaka. I pa znači na nekim, znači na platformama tipa Card Market i to je možda oko 40 ili 60, ja mislim da je nemaš više naći za 40, nego od 60 eura pa dalje. A kad bi se ova karta ocijenila PSA 10 dobila, koštala bi znači preko 300 ili od $300 pa dalje. Evo. Dobro, sad ko je tu profesionalac i reći će ja, centering i kao nije dobro u sredini, ovo ono, boli me John, boli me briga, karte nice. Karta je tip top. Ova karta ne ide nikud. Zato što je u mojoj kolekciji sad. Evo je. Koja moć. Kako dobra je. Ja sam je našao za 40 i platio sam 40 eura, eto koga zanima. I dobio sam uz ovo, znači cjenkao sam se i dobio sam još karata. Za ovaj bund sam dao, ne znam, male neke novci i ovo mi je dao. Čekaj, ove karte sad ćemo maknuti u stranu. Kao što rekao i na prošlom videu, volim sve i jednu kartu volim. I ova... Čiva kako ova dobra, čovječe. Kako je dobra. Lijevo ili desno, koja je bolja? Ali karte su prejake. Trebam još jedan ne, i ovo isto best buy, znači 5 ovih card holdera za 20 eura. Mislim da je to, znači, tip top. Evo. Spremam karte za unboxing booster boxa Impact Beyond Dimensions, pa ćemo se ovako zavaliti tipa i onda udrit care. Gdje smo stali? Da, ajde da otvorimo sasvim random ovaj paketić. Jer ovi su mi random momenti najjači. Mislim, znam da su ovim kartama ne možeš ništa strašno dobiti, ali da vidimo šta je. Po drugi put imam ovu kartu. Pan. A vidiš kako piše na novim kartama. Not for sale, motherfucker. Vidiš. Jer je promo karta. Ok. Ajde, to ćemo tu staviti lijepo. Hoćemo prelistati ove karte ili ćemo... Ajde, ovo ćemo ostaviti za drugi put ili šta ćemo? Hoćemo prelistati, nećemo. Ima ih dosta. Ajmo barem ovaj prvi. Koji ćemo? Lijevo, desno? Mislim... Evo, ajde nek bude pam, evo nek bude ovaj tu. Get ready, ajmo mi opet lijepo, pošto mi je bolje svjetlo kad ovako ustanem, spustim dole kameru lijepo i let's go. Čovječe, koji hype, hvala naravno gospodinu za ove bangere ovdje. Nadam se da su bangeri. Kako
ovako svjetluca. Ja sretan ko da mi je rođendan. Eto. Joj, ovaj je top. Mislim, nije alterni alt art, ali... Pa evo. Koja moć! Ajde, idemo dalje. Rebellion Hammer. Ajmo samo nekim redoslijedom pa... Znam da će klip opet biti dugačak, ali... Wow. Cool karte su ovo. Vegeta, let's go. Imam dosta karta od Vegeta i Son Goku i evo još jedan za kolekciju. Trebao bi početi Brolyja skupljat. Evo Brolyja odmah. Joj. Ova dobro isto. Čekaj, evo mi Brolyja jednog. Odlično. The Rampaging Monstrosity. Broly. SS4. Stvarno, znači... Ali ima stvarno dobri karti. Znači, ja ne znam. Gledaj ovo. Kažem, svaka mi je draga, sve mi se sviđa, pazi, pan je, znači... Zar nije fora? Vidi ove isto. Vidi ove. Čovječe. Ili ovo. Wow. Ova mi je cool. Majin Buu isto imam kolekciju. Znači vidi, ako nađeš nekog dobrog prodavača i želiš trošiti na te neke svoje za svoju kolekciju, samo daj, brate. Samo daj, pronađi nekog svog prodavača, onda kako da kažem, ustupi u kontakt s njim, prvo jednu prodaju napraviš, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, pa petu, pa se dopisujete i onda stvoriš tu neku komunikaciju između prodavača i naravno neko ima sreću, netko nema, neko traži i dan danas, znači želi, pazi ovo sajmena, neko traži karte, ne znam šta da kažem, znači traži i ideš dalje, optimističan budi, manifestaciju neku svoju pravi i ne znam šta da kažem, evo ja gledam i pitam se koliko će ovaj video trajati jer svaku kartu želim da pogledam ili ću kasnije na miru pogledat kartu, ali ne želim na miru, hoću da pokažem evo i ja neke tu karte ovako u videu i karte su stvarno bomba. I htio sam reći, znači ustupiš u kontakt s nekim i dopisuješ se lijepo i dobiješ čak kasnije onda, i poklone, neko ti pokloni nešto. Ok, dobro, dobiješ nekad Pokemon karte ili nešto drugo sasvim, ili ja sam znao dobiti i bombone i svašta nešto, ali šta onda nastaje? Nastaje ta neka komunikacija pozitivna između tebi i prodavača i onda je taj, recimo, prodavač voljan i spustiti cijenu za neke stvari. Jer vidi da si stalno tu, da ga pratiš, da vidiš šta objavljuje i tu i tamo možda baciš neku poruku. Znači, ja tog čovjeka u životu nisam vidio, ali imamo evo dobru suradnju i meni je tako drago za ovo sve ovdje sad. Evo još jedan Broly. A ja, znači, manifestiram, pričam, trebaju mi karte Brolyja. Nemam ih dosta. Jer sam se previše fokusirao na ovu dvojicu. Znaš. I evo Brolyja. Ali ova karta.
Tako mi se sviđa. Tip top. Thank you so much. Ali ovo ćemo onda ostaviti za drugi put. Evo, za drugi put. Mislim da sam otvorio bolju stranu, da sam izabrao bolju stranu karti ima, nisam brojao sad koliko ima karata, ali let's go! Ajmo sad promijeniti malo ugao. Znači, jedna od stvari koje definitivno treba pratiti je Story Booster, to svi čekamo, ja mislim Story Booster 0.1 ili prvi nadolazeći novi Story Booster 0.1 i ok, ovo je sad na japanskoj stranici od Bandaya, ali tu se već može vidjeti datum kad izlazi i šta nas još znači čeka. Lunca, ne znam, evo, tu se može već vidjeti japanski ovi paketići, vidiš po 6 karti imaju, dok su ovi drugi boosteri koji izađu u Europi su bolji malo, a iskreno što se tiče manga boostera 1 ili 2, eto i volio bi, imao sam, ali sam ih otvorio japanske paketiće, šteta što nisam ostavio sebi barem jedan. Ali vidjeli smo već par videa, Antonio isto u grupi objavio svoju objavu što se tiče karata i slika i stvarno ima dobrih karti. Nešto se već otkrilo i vidimo tu na stranici da ima stvarno svega i to definitivno treba pratiti i ima tih dobrih koncept artova i evo recimo ova Bui, znači ima stvarno moćnih karti, jedva čekam to, dok ovdje vidiš najavljuju već za septembar Brightness of Hope, znači očekuje nas pravo dobro vrijeme, buknut će Dragon Ball, do kraja godine će eksplodirati, evo ako i mi još ovako malo tu u grupi volimo evo da objavljujemo te neke stvari, evo ja sam se sad baš bacio u to da vam stalno dostavljam te neke novosti po mogućnosti, samo ekskluzivno za našu grupu, a i ekipa koja gleda na YouTube-u, prejako, znači bit će svega, evo recimo i ovdje link, evo kao da će se kretati cijena od nekih 6, znači kod nas u Europi sigurno neki 8 eura, 7 zavisno, 12 karti u paketiću i neke karte su isto, evo, izašle, ova mi se isto sviđa, vidiš, ova crvena, Son Gohan i Son Goten, ova mi je isto pre-cool, ova kao neki family napad na Brolyja. Bez teksta sam svaka karta, evo koju sad, ovo sam danas našao radeći ovaj video, ovaj link nisam do sad nikako gledao. Vegeta je prejak, onda ova mi je cool karta Buu i ovi od Gotenksa, kad mu je ovu njegovu vještinu apsorbirao. Ne, karti ima stvarno dobro, evo isto Trunks, Youth, Gohan, evo ovdje već možemo vidjeti kakvih ima karata, kakvi, ova mi je isto cool, ova Broly karta mi je vrh. Biće znači svega, meni su sve super, evo i ova Majin Vegeta isto, rare karta i evo tu se može naći na internetu ti neki koncept. A da budem sad iskren, ove karte neke, onu od Brolyja, čekaj gdje je ona od Brolyja, kao da je, ovo su neki artovi i kao da je neko fakat preko tog farbao, bojao, to jest ti neki sketch artovi mi se meni lično ne sviđaju sad zasad. Živi bili pa vidjeli, sad zasad meni nešto ne izgleda to kak treba, ne znam, to je samo moje mišljenje. Vidjet ćemo lider karte kakve će biti, ja jednostavno, evo da kliknem i ovo tu,
jednostavno ćemo pustiti ono sve da ide svojim tokom pa ćemo se iznenaditi. Ja volim da što manje znam i onda ono iznenadimo se i bit će top. Isto vijest, Impact Beyond Dimensions, znači to je taj box koji ću otvoriti i onda su oni izbacili trailer za taj box i nisam još u toku koje su tu karte najbolje, koje su siguran sam da su sve karte super i nadam se da ću i dobiti neku opasnu, i Gogeta ili evo ne znam, vidjet ćemo stvarno šta nas čeka. A što tiče vrijednosti trenutno ovog boksa, ko je sad kupio ovaj boks, koga želi čuvat, ili Srećković koji ima dva, trenutna cijena, neki 120, 123, mislim ja sam je kupio za 114, tako da dobro je i evo u jednom trenutku je čak bila 500 eura, datum 15.7, znači to nedavno i onda je kao spao, evo sad trenutno drži cijenu 126, opet ja sam uzeo za 114, tako da tu evo cijene, mislim i ovo je ok, 130, 100, sad koliko će koštati Story Booster 1, to su špekulacije i ne znam, vidjet ćemo šta će se sve izdešavati. Evo iz ovog ugla ćemo nastaviti do kraja i onda još da nešto kažem prije nego što otvorimo paketić novi, nadam se da ćemo dobiti neki hit. A da, ako je neko gledao do kraja od početka video i šta je bilo u onim paketima, ja sam veliki fan isto Star Warsa i bio je Snow Speeder, jako cool, letjelica, ikonična letjelica i Jodina figura je bila unutra, isto super, i ispod se nalazi kao onaj fortune teller, kako se zove to, gdje to može predvidjeti budućnost, cool figura stvarno. A ono što sam još htio napomenuti je da neke epizode počnem raditi tipa kao hoću da čujem šta ekipa misli o ovoj ideji, da pokrenem potpuno novi serijal, to jest, ok, nije novi serijal, ali na moj način, Dragon Ball arhiva Neprijatelji Son Gokua, to mi je Antonio predložio a i ja sam isto razmišljao, ne mogu da vjerujem kako smo imali iste te ideje, onda to po meni nekako sve ima smisla, sigurno će se ekipi svidjeti, znači u svakoj epizodi bi se prošlo kroz jednog protivnika, neće to biti dugačke epizode i tako ćemo ići kroz povijest iz početka. Prvi je, ja mislim, protivnik bio car Pilaf i onda dalje, znači kako se pojavio, njegove transformacije, najjače borbe, zanimljivosti, karte, ako ja te neke karte imam, ako nemam, naćemo na internetu, figure ili neki proizvodi i to bi nešto bilo drugačije po meni, ja mislim. Naravno, Goku je imao dosta neprijatelja koji su onda bili postali najjači, najbolji prijatelji i to mi je baš cool. Pa neka mi ekipa javi da li ćemo to raditi, jer opet valja to sve složiti, valja to namontirati, valja to, ali meni je to bit će cool. Ja ću se potruditi da bude što bolje, ali prvo da čujem je li to dobra ideja, nek mi neko ostavi dole komentar, nek napiše, ili da nešto drugo, možda imamo neku bolju opciju, bolji prijedlog, ali ja mislim to bi bio dobar početak. Neprijatelji Son Gokua i baš mi zanima šta će tko reći. Prvi put iz ovog ugla ću otvoriti paketić Impact Beyond Dimensions, aj prvo da ga otvorim ovako lijepo pa da ok, nisam ništa vidio.
ni škicno, ništa. Ja sam malo manje u fokusu, ali bitno je da su karte u fokusu i idemo sad da vidimo šta će biti tu. Aha, ovako ću staviti, onda izgleda super, jer stalno moju glavu hoće da fokusira, ali ja to ne želim, onda ću ostati ovako iza. Opet ovaj Monaka, joj. A cool killing. Halo, Monaka, joj, dvojicu sam dobio do sad paketu, znači bolje da bude neki rare. Jak ili još bolje neki jači. Ovaj je cool. Janemba mi je jak skroz. Okej. Šta je ovo zadnje, nemam blage veze. Nice. Dimensional transfer. Ok, rare karta, cool mi izgleda stvarno. Evo je tu još bliže. Ali mogu reći da mi je ova rare karta od Kogete isto skroz u redu. Wow, ok. Daj, recite mi u komentar koja je karta bila bolja, šta smo sve vidjeli danas, mislim, obje su mi stvarno karte hit i mislim da mi je ova draža, ne znam zašto, ali eto. I onda ajmo dalje radit, ajmo dalje uživat, pa ćemo ovo pripremiti za idući put. Naravno nismo otvorili još to ćemo u sljedećem isto, a i nisam zaboravio da ćemo još od Paninija otvarati, imam još nekoliko ovih paketa i ja mislim da je to koja vam je kartica, znači koja ti je bila favorit karta. Pišite je bilo najzanimljivije i tko skuplja pare za story booster, tko hoće kupiti 1, 2 ili će tražiti kasnije po card marketu posebno karte, samo one koje on hoće. I zanima me šta ćemo za ovu Dragon Ball arhivu, da li ćemo to raditi ili nećemo. I hvala na gledanju i vidimo se, čujemo se opet i let's go!